Gardok Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Pini ni phai kebarni Bokajan Kuligaon along All Party Hills Leader Conference mate thi hekpen APHL Siara Charia Songpen Samson Teron Central Committee Legal Cell Secretary in Charge Bokajan LA Lapen APHLC Borjan CC atumpen Perang Kiamai Kepapon Atheke Kedamtang ni phai sir kepanongwe APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timung Aphan Ahemalongpen KSC Lamding Road Lapen KSC Aro Kaprekatum Kinep Kangnang Ponapothak APHLC Bokajan LA Atumpen Ningkang Somsi Chipiklangpon Lapuson Kinep Kangnang Ponpen Kether ke hapasai ke claim ke KSC Ot Damde Dalo Lapen Monon P Anut Kapreka Phanta Lapuson Asai Langnu claim dead reputa Pirang ke Maya Longpen Ningjepon Lasi Prabjin pen Lo Arona Tengpen Ingsai Pon Poputa Pachinipon Bokajan pen Sarkuru Be Kar Bienglong News KSA Nasemet Lamding Road tung Thomson Rongpi yang itu mah grup tung Kursing Timur ke Haipan Ahem Long Damasi Nepon cek kasi baso putak bangke nili tum bangke punang kok kopi pot pelotang te non ili tum sini sosial media long tum lame Jepang jar pik event tum jaya kathar phananda ake no lampu pik sedame pini ani sini tum APHL sia leaders tum se jakong kurampen tum maju handa puke tengkeng ke yang tum ana cini kasi nili tum ki pudun kang tu mangala lo student long jong si cycle momlang pelotang te student out si tum donangji atima ili tum student pelotang te ili tum mesena out adur pen sinon obe kimi teman than ponangji mum ponangji lana ponangji kasi non ili tum ka cini ateng pelotang te lada kapre katum ta akesi tum ta involved du pusidame jasemet amen ki klang dong ke Thomson Rongpi tendo kasi lason alang isi lo pen lang nam lo pelotang te alang li criminal act si ceplang de lo anil te ili tum aron re pen si de ake heno lo poson ta konfura mesi dam de lo posi ili tum FIR da pielo dakta nasi lo teng ben sin non bangke ingsa nang kokko KSA putot kali lo pemania ke heno bang pujong si lason ki bang jelang dokok pelotang te lo teng ben si lak ingsa nang kokko kasi alang panon ya hemen si pon de lo ponte kidnapping criminal conspiracy lapen isia bangke threatening lake criminal intimidation polo lapen isia bangke attempt to murder li a section pen bangke alang tum pampon nang kokko tum ngasi KSA jot kali lo ili tum kaprek innocent citizen atum phanan dami lason ke bangjelang hut her ke hap dokok pelotang te lo teng sing ke kiam nang kokko kasi alang ni phan dak ne ponsek lo ko nang lo thulo la poson pen nang ni tom hospital an la medical la sai phan dampol la phan ki pasu are nge pasu pon lason duma nili personally bangke visit dam long lelang setame alang statement ki piateng pelotang te kacit thur pon lason da dulo sipu ateng dulo manta lepen sendel pipini anta wi itum ala video long taitum theklong kasi lason pelotang te itum lake lason asa ki claim ke odlang no tum se claim di itum chini mati pinyani ta komal lason kang hu ki pon ke kidnapping ke ardu sor tum se claim sang kahen no oti kasi non itum bangke latum ke claim apot itum bangke isi bangke punang kokko ba condemn nang kokko detejen ki bangjilang arni bangke lason criminal activities abangke abejan nang pu ampangalong bangke lahen JKYF along Kachapati Dunjia Phan Kuligaon Jutangkang Thur KCS unit atumpen kachasik kachadang kipangchingpon Pini ni phai keparni Borjan Hawarkar Birisonim Soronga J non kibangji Priya Chiklo Inding Thong Kebraisi Jonel Karbi Youth Festival Katalon Jialong Kuligaon Jutangkang Thur KCS unit atumta Kachapati Dunjia Phan Chisik Chidang Bomlo Amlukhialong Kipaman Ponji Inding Thong Kebraisi JKYF Karbi Risonim Soronga Jialong Kachapati Dunjia Phan Pusi Chisik Chidang Bomahut Jutangkang Thur KCS unit atumpen ason Karbia Jutang Akikan Lapen Alun Temo Hai Hui Charlie Bomlo Borjan Karbi Hawar Isunim Sorong Ajelong Kacipati Dunji Pula Bangsu Kacisi Dang Song Sini Tum Mangpon Lo Lasi Nilutum Miprang Kebeng Ki Panawe Pene Ki Sungai Boyo Pe Kedamtang Ningkana Song Sini Nilutum Labangsu Arong Ajelong Mitang Jutang Parman Thaya Parman Labangsu Pindeng Sumpora Parman Nilutum Labangsu Arisonim Sorong Ajelong Cipati Mansi Kedamtang Ningkan Sone Tum Puthor aku Cipati Mansi Bordilo Lasi Ning Thelo Mumar Tibi Thitum Pini Nang Tutong Nundolo Kado We Kedamtang Nang Cipati Dun Nimali Tum Tanang Cerap Dun Lo Lasi Kedamtang Aningkana Sona Thar Nang Cerap Dun Pini Nang Sitami Alang Litum Ada Katur Pen Matenang Kajap Dun Tipenin Tamang Klalo Mang Thelo Pensona Garsi Labangso Litum Angkang Sorkari Sorkaman Ronga Saru Pasar Menang Lok Kekeding Nitum Panang Cerap Nang Citu Dun Pantu Mane Lamcak Nang Cipito Lasi Jutang Cinghon Thega Cinghon Lamki Cinghona ke kado weta litum the farman tika japor labang kado weta ahil jumedo la sini tutaning thelo nili tum ke klema por weta melang tunta akapeng nang klem konta ining thelo lang tunang rab dun kan man se tumbang ining thelo la sin labang so
cepati long itu mesen pen cepat cununji mate kaci pati itu masih bori lo lasi perang ke wangi tamin tuma anu se bori nang kok si pini kecengsi mate pini kacali pan itu metang lama do lasi labang so lama ke ribang ho pini citong kom som masih pena pena di kan se Bokajan Pensar Kurube, Karbenglu News. Itong karbilo char liya song comment nita kayang bong kacharbo kayang bong kachasorsa lahayal kam nitum claim ning hang he lakan claim click bon sita me opinion ni nitum la song sin tum che theglong lo inut bahinya tum jitu angho kachirim repen mante kamata kapar sik dam repen nitum song 1959 pen wang bong pinyar ni an son surya mo long kache song pinyar ni la so song pen kache song along komani helium jo bang bolo komani apran bang dam lo komani hem kang sam ke jang nang tapi komat ne bang pula bang so song pan apor kache pisi akai tami pinyar ni an tami isiap angdeng do lam kok lan ta dolo la pusona song phangsi pinyar ni inut karbiang long kache thangklong riho pu bang tum karbilo char ya song phan isi junoda mate tum dengun epin ning samun epin alam ti bang ni tum phan arbok ta alang ni tum phan abatai lo nakipu labang so ni tum kiasing long pokar bikul po labang so song phan alang ku pian ning kan samse pelo ne andeng ni tum phan nakipu tot dolo sita menili tum piniarnya tami lamboi pipe sane apar ni sia bangke alang ni bangke je kaniye o etet nanji alam sekani etet labang ke athik apre kani kiasi phan ka boycott walam nasi karbilo char dia song phan ka boycott pulote lake karbia uwe kimi karbia khai mas ka boycott lo busili tum labang so media jen kan alang phan lamboi pilo athi karbilo char dia song long pini suri awe kimia tum do karbilo char dia song long pini lada taxe rese ramuni do karbilo char dia song along pensi pini man pengke the penjenglo kiong dunga success sami kilong poni tum do nasi la pusona song phan alang kursin timung alang li ka boycott dia alang kanige ba kene tum karbilo char dia song pera ba ke kursin timung phan tum pin rem lo la so dak pen pin rem lo athia ba ke la so boycott wa lam ba ke ili tum society lo ba ke pinyari ba ke tum ninje kertang kwa sili tum ba ke chini nang dia potlo alang li inut rat cyclem bangku alang li inut MEC contest na bangku ba ke la so kanige ba ke la ke hin kaino tactic lo sini pudam la bang so long karbilo char dia song atum ke hok lok ke chok che amuni na phan kang sai ke chok che amuni na phan ke jong dun ke nil tum 1959 ben wang bong si klem bom lo la si towe sitam alang li phan nil tum karbilo char dia song ka kidnap dam kali alang ya press statement lo ka pilote bang suri bang rot trok amuni doku bang parut trok amuni jong si alang phan ka kidnap dam pilote pinyar ni alang no son mesen me aten ku alang ni ali li kelang lang alam aku press media lo arja ulang ma kali karbilo char dia song kemalang ke chok che long tum ke pakke dunia pa alang phan ke hangda la penili tum ninga rok piklo alang press meet along sami mata clarification isi dia ka chohan ko lang thilong sini tum deng lo sami puthora ko lamboy bang ke son suri alam akar boban si karbilo char dia song phan bang aku nang pichulo lasi nili tum karbilo char dia song hamren regional committee per bang alang phan pin rem lo la pena bang ke EPSLC ke japon andok be tum phan piniar ni mesen leader EPSLC long kunon ake hai bikrom pan se pencheng lo ake hai antong ti pencheng lo itum along head secretary AIS sir jai ka thar pencheng lo alang litum rat aparman ke klem pi ke melongan ke nili tum ta joro dun bong ke melongan ke nili tum ta ningarong dun bong lasi la pusona bangku pena yone piniar ni khayang bong mate kupye itum khayalong ituma karbi aham phangalong lamki naki doko la puson kijuno dak mate ake hino dak to mona pajab itum kursing timung mate ri ho phan bang party hin pen stami alang phan bang action ke ni phan si nil tum la bang so media hin pen chuning ri dun lo la karbilo char dia song phan longle kachu jor pusia koi naki bi ni la bang so media pen kursing timung phan thang pachining tum je karbilo char dia asong jong si longle kache rai kom duni kali longle kachu jor ni be nagali mahut kache song accept proof set tan dun kache song ni tum hem kang sam jang set non meghalaya pen jitu suluk sodak ke do karbilo char dia song hamren regional committee pen cheklo yong thom hala dak do dam thip kan chir kalagit megi mek tu ben kache song ke lage longle kachu jor kali lo lage longle kache rai kom hale ni tum ke klem kali ma hala so long tum phan pohora ke tondam pu nakang nek chola song si na klem la pinyar ni nili tum longle apu thak wasi kunan nasi kache song dun lang gi pen tek polisi long nili tum karbilo char dia song pen kache song ni tum pinyar ni ta menan tum theglong social media long pen cheklong kadu ka be long ta la pen ni tum no delimitation long pen stamil tum kache song dun ni pan tum chisik lo la si la puson awe ni tum khai long ni kache kisung long ni tum che song bom ang bom lo la pen ke bang ya ni ta me che song bom dam bom ji la si nili tum karbilo char dia song par bang ke pinyar ni kursing ti mong alang naka condemn ayo nili tum alang li phan ta me so dak pen pinrem lo la pen action en nei pusi ni tum APSLC ke jaba pu central committee tum ada me juning ri lo la pen bang ke bang ji ni jong si kiasi tum aphan la sona koi lang no mate la son juno dak alang ni tum nang phanaki ku bulo ta nili tum kiasi pen stame ni tum anso se che song ko ni pusi la bang so media ni pen nili tum pang dak on Samson killing along liar turning kan proxy ke properly playing data pita silong along taekwondo coach claim pon bomlang Samson killing along liar turning kan proxy ke properly playing data pita silong mongmen song along taekwondo coach claim pon bomlang lopen along li non puanta along a district lopen state along sitami chipati dun bomlang lopen nong I sitami pinangan chipalong dulu lasonsi non kibangji mati jonga cikloni phaing kora troxy pen inkoira sirkep Arnian
Kolkata City in the City of Joy, Siri Visudhanand Saraswati Vidyalaya, MG Road Metro Station, Kolkata long. Open National Taekwondo Championship 2023, Aparman Kipido Ponchia long Sitame, Taekwondo Black Belt, Samson Killing, Kachapati Dunchiapa, Chisik Chedang Polo, Alang Libang So, Taekwondo, Cup along, Si Long Pensi, Chapati Dunikpo. Samson Killing, Alang Li Inot, Artaninkan Troxike probably playing Dadapita, Taekwondo, a coach, Kiklem Pon Bomlang Po Ang Tek Lucky Kedam Tang Chiti Nipai, Cricket Homani, Si Long along. Karbi Hemtun Kangpo Hotsitami, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma, KAC CM Dr. Teleram Ronghang Lapen Pinangan, Manpeng Kido Abang Pubang Piatum Athengno, Taekwondo Demonstration, Kepalang Dunawarsai, Chepalong Dundu. Samson Killing, Alang Lim Hanketek Vekarong Laki, Dong Mukak, Popong Tok Biarong Henlo. Alang liarta ningkaning koira pho hutpensi Silongan Palipen Haladak Taekwondo Charlie Dun Bomlo Lapen Alangli Taekwondo Black Belt Chipalong Si Non Anabangki Alangli Taekwondo coach Nang Manlo Samson Killing Alangli Taekwondo Pen Kelong Ale Chichini Si Alangli Tek Chotki Chokche Nimit Hangarong Ahawaralong Ki Do Tumta Taekwondo Patek Nang Jipu Mathapon Si Alangli Mahangke Tek Bek Arong Dong Mukak Wopong Tok Biarong Alongta, Non Wiki Miatuma Pan, Taekwondo Kacharia Warsai Kipi Ponjia Panpura, Mithang Jong Jungpen, Taekwondo School, in Puponlo. Non Lapen, Alangli, Mithang, Taekwondo Pen, Kelong Akia Dat Pen, Amithang, Arong Alom, Dongkol, Mati, Hand Water Pump, Towar Lapen, Kardoma Hem Hai Visitami, Pinangan, Claim Pipondo. News 6 report, Karbianglo News. APHLC CEC Organizing Secretary Coursing Timung Aphan KSA Klembang Phuatum Kene Ponaputhak APHLC Klembang Phuatum Pen Pherangkiamai Phaponsi Lamthi Chepaklang Pon West Karbi Anglong Hamren Rong Sopialong Socheng Constituency APHLC Asai Hemalong Preni Phai Cave Arni APHLC Klembang Phu Cleaningson Ronghang Lapen Arisang Huatum Chelangsi Kedam Tang Preni Phai Sir Cave Arni Kang Samapor APHLC CEC Organizing Secretary Coursing Timung Aphan KSA Inglong Pho Lapen Lamding Root KSA Klembang Phuatum Kene Ponaputhak Pherangkiamai Phaponsi Lapusana Sai Kacho Klempon Ke Chok Chepusi APHLC Klembang Phuatum Pen Lamthi Jongpon Hamren Pen Birson Ronghang, Karbi Anglong News. Inglong po AKSA lapen ke Lamding Root AKSA ta ong tu ong mat alen puponang kok titilo yo lamba la selang lipan kursing timung bang arnisia prang alang li press meet ke dolong subsub kani ke chok chidet poputhak na alang li tum bang pharui si sose armu bang si alang li hemalong dobe baji troxia por kidnap pondet lasi laso arona bang ke alang li tum central committee polotang te adak presiden secretary penceng lok alang tum RD dujit alam si cingki cingwai ne porlo konane political party atung ke lam kaci pangjar la bosan kaci putot duji athinon MP election anangeli lo potsi lam kaci pangjar lam thamma kaci tokbang dukok tahai sistame alang tum bang lahai ma thadam de pin pen alang liphan chok chi pik poisa pen si ahem along dam si bang pharuhini sosial mu dam si alang phan kidnap pondet polam sini tum birtalong la pen tuwe baji troxi pen pondelo ahem alang li ahem along an ke leke ekdom chemang huset alang li party of harman kam ke claim kaci paduk naya bang pu central committee long kursing timung organizing secretary lasi alang like north east north east along kadun tup itu ma party present along jai gathar long lapen ke ko Karbiang long lapen east Karbiang long west Karbiang long di mahasau long talang lingka cipat duka song yapu binong lasi jasemer ladak bangke itu APSLC party hin pen bangke celang nudak ke thekun long ar komta lasi alang liphanyong si kechok chit hetan do polutang tum bange thompli dam pen cingki dam jom cingwai dam jom bosom ten tum la so press meet bang du yok loji non bangke to via joda mamasin nep dam check lo KSA central committee office pondet dipu pondet si hadak ajeha kar leader atum bangke nang office alo masih no manang tour of day nang sak of day pan sikaning je pul sel hai la son ka chipu bange nitum hamren town APSLC committee hin pan bagai ning duk la pen APSLC central committee hoi penta lang nitum ta aning oi pik pak lo la sukaning je bangke la sikibang jilangan ni la puson ang deng dobom bala sona khutuna dobom pulute tumak hei bang akhei nang ke lang dun bangai lang nudak